Et nous allons peut-être écouter une autre chanson peut-être d'espoir, Matou Blounès. Non. Peut-être pas, mais c'est une chanson que j'ai composée il y a une dizaine d'années. Ça rejoint un peu le film de L'Afsa. L'Afsa, ouais. Elle s'appelle comment? Allahu Akbar. Allah Akbar. Ouais. Voilà, c'est là le titre un peu ironique de cette chanson. À vous. اسمي تستقسلنا نرتسي الحرام من الناس قلق لباس نروى الخير بالبركة يرغي خص وران فيك ساكن تسوي بواس نغلق بلا همك نسينا غادي وثور بحر انكساس الله واكبر الله عرفت ذا ولا الربين يدي جستام وسنين ما شمت يعيداش النظام الاسماء تبغض سفرين خاس يرهر بغليد محمد عكيد يسلكن حذر ذاك دلتي صريم ابقر كان سيدي ويدن كيسو السنان الله واكبر الله حذرك خذ سيدنا فاهم عقلك ذي الخلوة نسبسي لك تضعر في قيش اسمو قول كان القبلة بالكعبة الشريفة تمثنين تسافديك كفى قرك ذي القاع والسمح سرع سلكاني سيدي الشيخي الله واكبر الله الله واكبر الله Et bonne chance pour votre concert. Alors la vie, ça continue. D'ailleurs, eux, il faut bien continuer cette vie. Ils se sont beaucoup aimés. En tout cas, je crois qu'ils se sont beaucoup aimés. Ils se revoient peut-être pour la dernière fois. C'est une soirée importante que celle-là, puisque